Gasa, itibiyag. Nasayaat mo't na nasapa ka asimmang padyon. Makawawid akon kahit. Nagsapa ka nga min asumsumrek, iso masapa akmat kababain mat kan ka pare. I-turn over ko kan dito lagbok. Makamu ka na, narigat ti night duty. Narwama kon, di ka madanagan. Talya-talyawa mo't atiliklikodam. Narigatan. Di nakman butbut ngan. No makitam jay white lady, kidayam. Agtal na ka dita. Nagawid ka din amin nga empleyado? At dapay na udi. Di gayam ko ngay, nagawidan. Sino agayam mo? Ni Ma'am Lucy, si Kamet. Apay, si kalaang tigayam na? Oras siyak mata. Apay, kabkablaawan nakakadi iti good afternoon, June. Bye, see you tomorrow, June. Bye, June. Nag-sweet amang kabkablaaw kanyak ni Ma'am Lucy. Katuan, isulaang ti empleyado dito'y meat processing company aman nakigayam. Kan, naisam. Lucy, agawid akon. Mabati ka manan. Wan manang, umuna kayon. Kanayon akmat amaud-udi kat. Naladaw sa itadya ag-deliver iti karni Wan nga rod manang, iso amaladaw akmat nga agawid. Rumbeng ko mangamin nga adda kadwam amang check kadagita nga agsangpet a karne dita freezer. Nagkarimo ti management anayunan dati empleyado da. Bareng Sige, inakon. Bye, Lucy. Bye, manang. See you tomorrow. Take care. Awan ganas ko ang mga nanang. Nabanugak ngamin. Kanayon latan akasta. Kasano asaan ka akumutong. Ay, agresign ka ni iti trabaho. Kat kasano tangay ang magatang dagiti maintenance mo nga agas. No agresign akon. Saan da kamot nga rod atulungan dagiti kakabsat ko. Jak nga rod kayat amarigrigatan ka akasta anak ko. Ano sa kunti kastoy a trabaho nanang? Aywan gayam, inton bigat. Nayunam jibalon ko. Tailakam ko di security guard mi agayim ko. Aywan Iso ka di dayjay, tikon ko nam anaanos a security guard. Naanos damot amin kanyak nanang. Close ko laang ni John, tamanagisam, kano ibaon ko, mapanadagos. Sapay nagrigat ti agbati no awan kadwak. Ni John ti mangal alalay kanyak nanang. Good morning, John. Good morning to, ma'am. Saan kan agumatang iti pambigat mo? Kababain mat Ma'am Lucy. Imbalunan nakmanen. Sige kit din. Saan ka amadanagan? Ni mother ko tinangisagana iti dayta. Agyaman na ka, ma'am. Sige. Sumrag ako ni office. Nuadda ka sa pulam. Ibagam lang kanyak, ma'am. Apay asikala ang tik-ikan ni Ma'am Lucy iti makan. Sikan ati siyak. Madinsa. Sikamat. Naira na laeng asyak ti kanayon ang naka-duty iti agsapa. Iso asyak ti mayran ranod iti balon na. Una, anya nga rod. Kayat mo ka ding agsino kata iti duty? Ay saan? Naragsaka ko ni iti duty. Sikan ti ag-duty, tagawin akmaten. Ay, makaturturog akon. Sa paam to ti umay Wen, masapak to nga umay. Di ka madanagan. Lucy, damagak man ka numanun atawan ngagtrab-trabaho ka dito akumpanya? 5 tinatawon Si Kangay manang. Nabaybayagak ngam iti sika. 15 atawon ko ditoy. Dito ka diti plan mo apag-retirean? Ay kato na. Anya pa'y ngay. Mayat mat dito ikat. Napintas dagiti benefits. Si Kangay. Jak amo no anya tigasat ko manang. Ngam, stressful mat ngamin di trabaho dito Wen nga rod. Nagrigat nga tati sumrek di tao nagtinagdadakkel a freezer amang check kadagiti karne. Naglamiis amanang. Parpartakak ti ag-check tapno sa anak amalamiisan. Kasapulan tinaan-anay a panagannad. Wen manang, pudno dayta. Imbagkan ka
nakalima ka atawanan. Dagiti daddo maasinukatam, may salaeng atawan, nagresign dan tanauma da adagos. Kasta ka di, manang? Narigat ti trabahom, Lucy. Medyo delikado pa eh. Sa bagay, okay mo ti sweldo dito eh. Isungan anong sakun Pudno takunam, nang rona ita, narigat ti agbirok iti trabaho. Jun, apay anak kadumog ka? Medyo maditirik nak, ma'am. Diyak ko mag-duty ita. Ngam impilit ko lang. Adaagas ko diti bag ko, mabitlang Ane, saanin, ma'am? Adoy, awatan mo ting kagtumar. Kababain mat, ma'am. Sige, kit din. Agyaman nak, ma'am. Sapay ko, ma. Tamaimbaga na kadagos. Adapay gayam vitamins ko dito eh. Idadgon kan ka. Nagsingpat ka talaga, Ma'am Lucy. Talaga aman nakigayam ka. O sige, umuna akong nga agawid. Bye, Jun. See you tomorrow. Bye, Ma'am Lucy. Pasensya kan, Jun. Naladawak ita nga imay. Si Kamet. Kunam ngagsakit jay bibi, oh. Wen nga rod. Intaray mi ija ospital idirabi, tag-convulsion maten. Ay, narigat ti kasta. Mangkita ka man kit dino asino ti mabalin na pagutangan. Narigat ti umutang ita apanawan. Adamin interes na no umutang ka. Pudno day ta. Padasam ti mangibaga kinigayem ta. Ni Ma'am Lucy? Amo madagos Ay na, mabainak amang ibaga. Sikan Anya ko matikabayin mo. Nasingpat ni Ma'am Lucy. Tulungan nak amang ibaga. Ay na, saan mo unay arwaman dagita a security guard? Ang mga no umabuso dakan ka. Taapay mo't. Kasano no saan da ka abayadan? Saan mo't siguro? Kasano no itarayan dati utang dakan ka? Nasisingpat dadagita. Ay na, iso alikliklikan dakdagita. Taamudaan na unget kan istrikto Kasta ka di? Mas close dakan ka. Tanaanos ka ngamin kadakwada. Gapukin ni Ma'am Lucy. Nairwar mi ni hospital ni baby. Nasayat man no kasta. Asaan kayon ang nagbayag iti ospital? Narigat ti agbayag iti hospital. Dakdakkel ti bayadan. Ay, uwan gayam. Ada ka di pa ni Ma'am Lucy di taunag? Dapay Kanayon mat amaudi nga agawid. Ay, mapan ko bayadan di utang ko kinkuha na. Agyaman akmeten. Agyaman na kita yung pabulod mo, ma'am. Dakkalabanag day jay. Awan ay nyaman na. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. At to'y gayam di interes di binulod ko, ma'am. Bay amon, apay payla nga interesam ngay. Ma'am? Saanan? Si Kam? Ay, talaga anasingpat ka, ma'am. Agyaman na. Nasaya at asimmangpet kan, Lucy. Wala nang, kas gagangay na, nabanugak manan. Saan ka matulungan nga agluto? Kat, trabahok mo't at talaga ti aglutaw, anak ko. Nagadumot tin dagito'y natang aginatang mo, nanang. Aywan gayam, saan ko aginatang dagitaan natang? Regalo day ta, jay gayem mo ka no. Sino agayem ko? Jay aglakla ko itinateng abakad di tapalingkay. Kanayon mo kano ngamin agulpien dagiti lako na. Kan ikikampay kano iti kwarta na. Wan, malagip ko na. Agyap aplaglaang dadya iti sako. Kat maasyanakan ko na. Isungay ikak iti kwarta. Ano ti gagayem mo, tama nagtulong ka pa'y ngamin, Lucy. Basit lang nga ba nagday tananang. Basta ada maitit ko, tumulong Good morning, June. Good morning, Ma'am Lucy. Nasapa ka ita Nagado nga minti deliveries ita. Wen, ma'am, nakitak dagiti nagdadakkel atrak. Ang mga numaladawak nga agawid inton madamdama. Ago overtime ka manen, ano kasta? Okay lang, dayta. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Sige, ma'am.
Umuna akmanan nga agawid, ah? Sige, manang. Mabati ka manan. Saan na bale, taadamot ni Jun akadwam. Wan, manang. Inton bigat tumanan nga agkikita tayo. Kat inton madamdama, inak-ag-check kita freezer kadagiti na i-deliver of frozen foods. O sige, bye, manang. Ay, na-check ko dagiti karne diti unag ti freezer. Ay, naglamis at talaga diti unag. Rumara kon. Talagang aglamin akon dito ay. Ay. Ha! Ni apay ngay. Ni Jackmat malukatan da ito read out ti freezer. Lukatag. Babaan da ito kay card door lock. Saan latang aglukat? Ay, anya ti aramidag. Ay, matayak san diti unag. Jackmat karon na itugod di cellphone ko. Sapay, malamin akon. Jakon maibturan tinakaro alamis na diti unag ti freezer. Ay, naglamin. Ala, agawid kan pare. Sakmatan ti ag-duty. Agyaman akta si Mang Petkan. Adda ka di pa'y nabati di taunag? Ni Ma'am Lucy. Saan pa'y arimwar? Diyak pa'y mat nakita ang nagpakada. Iso asaan pa'y anagawid. Sumip nga ita na. Si Kamet, kasla saan ka anay ruwam. Kanayon mat amaud-udi ni Ma'am Lucy nga agaw-awid ah. Wen, ngam rumabiin. Mapankontulangan i-check inton madamdama. Sige, agawid akon. Chebilin ko kan ka ah. Jay white lady di talikod mo. Rugyan nakman na butbut ngan. Agawid kakit din. Ma'am Lucy! Ma'am! Nagawid ka ka din? Ma'am! Ha? At dapay lang dito'y bag na, dito'y tugaw na, dito'y office na. Kaya't nasawain, saan pa'y anagawid ni Ma'am Lucy? Sa dino nga iti ayan na. Ma'am Lucy! Ma'am! Ha? EJ Freezer. Mapanak adagos EJ Freezer. Ha? Ma'am Lucy? Agyaman ak Jun. Tanay lukat mo na ito yung read of the freezer. Manunga oras kon ditoy. Umawag ak iti ambulansya. Taipanda kay di ospital. Ay, Lucy, anak ko. Kasto na itinerbius ko. Makaangas ka ka din, anak ko. Wala nang. Nabiyagak pa'y. Di na ka disangitan. Kunamat nga medyo imawag ka niya, kada ka dito yung ospital. Isumot lagayam nga ururayan ka, idirabi ingam awang ka. Naikulong kamot gayam, ija freezer. Wala nang, ngam nakarwara kon, napigsa akon. Napakapsutan naklaang ta nakaro tilamiis na iti unag. No kasta, makarwar ka dito ospital. Wala nang, sino di imawag kanyak. Diyon kanumat tinagan na. Isuday dyan di ibang bagakan kaagayam ko as security guard. Diyon tinagan na. Nalipata mo, nanang? Uwan gayam. Imbilin mo ka no nga ipakam mo na kanyak, tinapasamakan ka. Kat imbagam ka no, asaan na ka madanagan, tanatalgan ti ka sa saad mo. Ngamay na anak ko, ay. Saan ka nga rin nga agsangitin at agawit tananang? Ay, anak ko, nagdanag ak nga rin ka. Ay na, kasta unay ti danag ko itinaamwak na ikulong ka di tadakkel a freezer. Diyak nakaturog idirabi. Kunak nga rin no kanibusan akon. Ni Jun ti kunam anang lukat ijay freezer? Wan manang, imbaglakit di tanag routine inspection. Kat nakita na jibag kan gamit ko dito yung office. Nasaya at man, tanapanunot na alukatan ijay freezer. Diyak pa'y nakapag-thank you kan ni Jun. Ay, mabainak nga ron. Ngamin, numaditi aldaw ko. Pasaray ko silapak dagita security guard.
Apay ngamin mo't. Amumat kanya ko no sumroa. Maamiris mo itan ti kinapatagda. Nasisingpat dagita. Saan mo arumbang ako silapan? Manipod ita. Say-saya ate kon ti makilangan kadakwada. Tuladak man mo ti style mo. Amangan no isudan to mo ti mangisalakan itibiyag ko. True, manang. Agbalinda a life savior mo. Kaya't ko ti agyaman kan ka iti panangisalbar mo iti biyag ko, John. Anya lakit din ay mamaya. Awan anyaman na dayjay. Apay ana panunot mo alokatan di freezer. Idinto ta saan mat apasat day ta ti trabaho. Ma'am, iti 5 taon kong agtrab-trabaho, narwama kon iti inaldaw apan ang kablaaw yo kanyak iti good morning. Ken bye, see you tomorrow, no agaw awid kan. Malagip ko asaan ka nag-see you tomorrow kanyak. Idinto ta nasip nga ta ni di admin office. Nagsuspitsa akon, idi nakita dagiti gamit mo di lamisahan mo. Kasta ka di, John. Agyaman ak unay. Gapukan ka. Naisalbar ti biyag ko. Thank you so much. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.